شمس حرس ومن ديور البترول افتو ثاغ الهنا غنتش الزيت وزمور غرام وقربا كرنا مثامور ثاد الفور بيد لنا ينصفض ما غام الزرزور لا 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 يا لا لا عوداس يا لا لا يا لا بلفار وما كثمورث قبايليا سيزيك إثلا. La nation algérienne, elle n'a jamais existé à Irar. Parce que la conscience, on n'a pas cette conscience qu'on appartient, on n'a pas cette impression qu'on appartient à une nation. À Irar, la nation arabe. C'est les années 80, arabo-islamique. Nous sommes conscients du fait que nous n'appartenons pas à cette nation. Nous ne formons pas un seul peuple avec les Algériens qui se considèrent comme appartenant à une nation algérienne qui est définie dans la Constitution comme arabe et islamique. Alors, on ne forme pas non plus une nation avec ce peuple qui reconnaît l'identité arabe comme son identité et qu'ils veulent nous imposer. On ne forme pas un peuple avec une nation avec ce peuple qui se considère, qui a comme langue arabe et qui a comme une conscience arabe et qui a comme idéologie arabo-islamique. Nous avons nos valeurs. نسى العيوذة في النار، نسى سوسلي في النار، نسى ثمور في النار، نسى غمزروي النار. سقمي أولاقي أغرمان citoyen. Cette notion de nation, il faut la prendre au sérieux. On vraiment un توانهار أم المال هذه لي ونبوكذوذ يسان يزرفان هذه لي وكذوذ ويض ولسايران يزرفان وتمخل ثلام بايذ مخرج كان ذي ثمور تقبايليث ثوثليث تقبايليث من ما تقارني وردان هذاك شمني وردان سمزوالو اسكوا سمزوالو غاد قارن طرف اسكوا سوسينا غاد قارن طرف اسكوا سوسينا غاد قارن طرف يا طرف سبحان ما تمديث اسكواس وستيثا غاسندالو نطاروميث الا ماذا اسكواس وصرفان اجني وردان بقبايلين تقبايليث هذه غير تقبايليث لا تقمس ذوك غرفاز دي ثمورث ولا ذوك كذلال ولا ما هو يسا تخدم ذا غرفاز تخدم ما هو كذا الزخي السلف يرنا هذا الناس كواس وصرفان غاد قارن ثارف ثلاثه سوايا اسمنا ماشي ثلاثه سوايا ذوك كواس اين النظن الكل تعرف إثوران جاي قبايلين كي جالين فدلنا جالين زمرنا فدلن تيكلين الجزائر وكذاك زمرنا فدلن تيكلين ثمورث نسن سامورثني اكو ذي شاركنا مزروي شاركن العيوذات شاركن توثلايث شاركن ذا شوثني اسم خلافن حاشا ثمغليث سرثيث وكذني معليش زمرنا كملن. Alors une nation c'est ça, une nation elle forme un peuple qui se reconnaît autour de certaines valeurs dont l'histoire, la culture et la langue. وكذا دياسن زمرنا ذي أذكش منا لا ناسيون نير معنا إلاق أذدونا كنات دو سوسلايث إلا قاس تعرف السوسلايث ناس قدرنا مزرويني قدرنا كاين دوفان دينا الساقي ماشي ذا نشتاقا راه يضرون الساقي قارنين نكون قبايليا إلا كان قدر تعرف سني ديوران يديو بنسي العربية السعودية إلا كان قدر الدين ني يدبو نسي العربية السعودية إلا كان قدر لي فالور ني غادا تساوي نسي العربية السعودية لما تسدار اش غنخدم لكني إبا فدلث إيمان نون فدلثين كيف نون vous changez d'identité et vous changez de langue. Alors voilà ce qu'on قبايلين كي غادي يسوثوني بغانا فدلن تيكلي الجزائر ماشي تيكلي غافدلني الجزائر الجزائر هذا سني فدلن تيكلي غا كنت نكيثيني ثنيا ثنمير ثنوان
تللي زاسر النقبلي يفرد يرس مرعى يالي والنبي سواري صدار تزيلولي هي الصوت التكرار انت نغلي واجينا نحبس سحري مستواري زكرا تشتيق الأفلالي الساعة سكاني من سكان فري ذكرى نكني زافتي نكني زافتي صولي نكني زافتي وزن نكني زافتي نكني زافتي صولي نكني زافتي وزن نكني زافتي وزن واجينا نحبس فيه مستواري زيرا زيت تشتيق النفلالي الساعة كاملي من سكان فردين سكرا ثانية ديفزون مساس الواي أزل فلونا كلمة اللعب أزل دحميان صغور مساس الواي نونا ذا قبيلي وعضيل إي مغناسين تيمونا تيثموت قبيليت ياكدو ذاك يقرح الحالة في البطل يضرغون أما دي ثموت قبيليت أما ندا نظام أطاس ينسى بويد بين الحبس ديال البطل اما لي زانديبوندونتيست ناض لي حراكيست رغم سو سون دي بريزوني بوليتيك هاكن ملان السطور ايوا كنا تسرحن سوريول ويرنا بلا كرا نشرط سي تمام نو دابون مهرسان هسا نسمكتاد تيكليون 2001 et de le 14 juin 2001 اسمير لينت مقراض اسمي يوزل نيزمن أغرفق دايليم الشوش من الشوش يصب الجزائر. Il y avait plus de 2 millions de Kabyles يروحون لحان ديال الجزائر. تلقى مدين تقلعت ديالنا ايوا كاين داغدوسن غدا رجمن سوفغند دي كريمينال في الحبس ايوا كاين داغدوسن نون سيلمون رحنا يلمزيد ديال القاقن مي اون بلوس وسنا غيد ويرنا رقمنا غيد. L'Assemblée nationale, le Parlement algérien, qu'ils ont essayé de renouveler, ça a été un fiasco total. Mais à l'époque, l'Assemblée nationale
avait observé une minute de silence à la mémoire d'un Palestinien. وكنا رحنا قريب مليان ديال غازن يوم غادي يمكتي وكونترير يلقى غيد الجزائر غافايا نكوني ينسن ولاش دا شي راه غيسلو كذا ابد الخير الا سيدي مرارا يلي اسمي غادي نتسمكراف اسمي تسازلني زمن اسا نيفيسن اسا نوكاريسن خدمت même l'opération Zéro Kabyle, eh ben, ils ont eu le Zéro Kabyle dans les urnes saguiniens. نبقى سنيد ذا شو يسوى ذا شو ينلا فنمير في الوين أمنو غادي يكمل ونستوير ويدي لا ديال الحبس الناس نتنضى حكايا نكمل نتنغ في لاسن هاد نجمع لي مويان يوكن في واشو لي نسن يكون ديال الحبس وتخصصا ورا j'ai créé une commission qui s'appelle la commission de soutien aux détenus سلامة وإذا كيزمرن أبدا عيونن وتسكين يوكن تيواشو لي ناقيو ماشي تسيد رايد حفن والحسنت باللي تموت قبايليس تين يتحاربن ثلاثة تين يتحاربن غف سروانسن أتسكلا فلاونا كلمة فلام تنمير فلوان وجيغون تلميذ زول تنميرت نون ميدو سام تنميرت النهار كلي هكا داكا سي كوم تيغري خاطر زعما كدا شو الريفيراندوم كيغري كاع ما تيد ولي اختي فرانسيس تي وكنا نتفاهمن لي زارابوفون وكل لي فرانكوفون ما الا سلنا غيد Cela fait un demi-siècle que nous tentons de débusquer le pouvoir en place. Un demi-siècle que nous crions pouvoir assassin. Et franchement, j'en ai assez de n'entendre que l'écho de ma voix qui finit toujours par s'étouffer. 50 ans de lutte contre l'ennemi, mais aussi contre nous-mêmes. Et c'est toujours la même rengaine. On a tellement été prévisibles et trop souvent monotone dans nos actions que même cet ennemi arrive même à anticiper jusqu'à nos réactions. Et il va même les provoquer pour nous narguer,
nous distraire, nous décourager, et malheureusement, ça marche. Qu'avons-nous à perdre à présent? Et si on se donnait une chance pour une fois dans l'histoire de notre peuple, qui n'aspire qu'à sa libération? Ce peuple qui a toujours accepté de vivre dans l'ombre de son ennemi. Nous avons appris la mauvaise habitude de nous affirmer sous l'aile, sous l'aisselle, dirais-je, de notre ennemi. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de saisir cette chance en or. Essayons. Au pire, nous revivrons encore un autre demi-siècle à crier, à pleurer, à marcher, à réagir et même à mourir. Grâce à la clairvoyance de quelques hommes et de quelques femmes et à notre visionnaire Messa Selway, Farhat Mehni, à leur tête, nous avons aujourd'hui une issue de secours. Ce référendum est une porte d'accès à la dignité, à la liberté, à notre indépendance. Nous rêvons tous d'une république kabyle, n'est-ce pas? Une république kabyle digne. Et tous les peuples ont ce droit. En fait, c'est un droit international. Pourquoi pas nous? Il est temps de prendre notre destin en main et d'oser une nouvelle ère aux générations futures. Et c'est un devoir. Nos parents et nos grands-parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur époque et selon leur conscience et leurs moyens. Cessons de nous prélasser dans cet acquis trop désuet à présent et pour le futur. Ce référendum va nous donner la chance de goûter au bonheur de vivre dans une vraie république. Et même si cela est un risque, n'est-il pas encore plus risqué de continuer de vivre sous le joug de ce monstre qui en fait ne survit que grâce à nous? Ce référendum sera notre cri de dignité et notre message au monde entier que nous sommes un peuple qui connaît ses droits et qui sait les arracher. Hier seulement, nous avons démontré qu'avec cette Algérie, nous sommes séparés et que nous sommes deux peuples distincts. Les frontières, pour ceux qui s'en inquiètent, les frontières sont déjà tracées depuis longtemps. Elles ont été tracées depuis longtemps, depuis que la constitution algérienne nous a exclus, depuis que l'école algérienne nous a exclus, depuis qu'ils ont commencé à emprisonner, à assassiner tout Kabyle digne qui réclame son identité chez lui. Depuis que ce gouvernement algérien a décidé de passer au plan zéro Kabyle, la séparation maintenant, elle devient imminente et très urgente. C'est une question de survie. Votons pour dire oui pour une république kabyle, pour une Kabylie libre et indépendante. Et osons nous affirmer pour une fois, rien que pour ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Donc, n'oubliez pas de voter. تعزل في اللون مرة ثنميرث وكاع قديس وجدنا ثمين اللي ثاقي بوسا ثنميرث نكونتي الكل ثنميرث نوني إميدو سامث الساقي ذا سمكتي بواس 14
6 يونيو 14 جوان 2001 نار 2001 دا شو يضرنا السنين نزرات يركل ما أنا نمار السنين غادي يقيم كان ذي ثيران غادي يقيم كان ذي التصويرات نعرفي ولا فين ونخدم الشمايس اما كان وقادنا يوكي روحنا السنين ها ثرضانا 50 دموت ندقوا سني كان سيمانيس لان ولاد وقاد ذكر نسى فنين الحراش لمار ورثي ريارا لماك انا فاض ذاس بوغلان لا جورني دو لا ناسيون كابيل ذاس بوغلان قبايلي في اللي وقادني اما كان روحنا مثاقات تشات غيولت الساقي يونوري زميرة ديني 14 جوان ذا نكوني كاني تخدمن 14 جوان ذاك ذو ذا قبايلي يصوبنا على الجزائر اشي مي تخدم لما كان فاض journée de la nation kabyle. Il faut s'interroger sur le sens de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Et quand on a dans les dictionnaires, la notion de la nation est ambiguë. Mais il y a un élément essentiel. À différentes nations, si l'État a un pays fait la nation, c'est une nation géographique. Un État, c'est une administration. C'est-à-dire il y a des lois qui appartiennent à cet État-là, qui sont votées par cet État et qui sont valables seulement pour cet État et les citoyens. Et puis là, la citoyenneté, à Rarman, la citoyenneté, c'est celui qui est concerné par les lois de cet État. Mais la nation, la nation, c'est une conscience avant tout. Une conscience de quoi? Une conscience qu'on a une histoire commune, une langue commune et une origine commune. أنشتاقي إذا غيخصني يخص قبيليا ولا زيك يخص مزيغ سومثا يوان يكفاق نزيك ذما سينيسا يكفغانا يخدم une nation berbère. Nation amazigh et Miren, c'était des royaumes. Il a réussi pendant qu'il était vivant et ensuite nous allons que شوي ضران فرق نسمي يموت قال وراويس من بعد مسنغان تكشمد من بعد تكشمد الروم دغاس قسن ورد نرفيض سوق الروم من بعد الحون الحان الحياة شحال ذن ند وقذو ذن ستثلاين نسن وفرارن سيث مازيغ ثنيو ثمازيغ ثقوم القار ثمازيغ تقبيلي ذي ثمورثي قبيليا تشاويث ذي ثمورثي ترقيا إشاويا تترقيث ذي ثمورث إترقيا أرثقارا دونك الساقيا مادنيني ثمازيغ تسوى شولت نتوثلاين السيكيد دو فرارن تثلاين كي فاد نتمسلاين تثلاين كي ذاك ذو ذاتي تمسلاين. Le 14 juin 2001, c'était le jour où le peuple kabyle a pris conscience qu'il avait finalement en commun une langue, une origine et une demande des droits. Les droits pourquoi? Les droits pour le reconnaître en tant que peuple. Les droits civiques. Les droits civiques et les droits civils sont liés à la citoyenneté. Hachimir, à Khatar, n'khos la conscience collective qui fait qu'on appartient, qu'on forme une nation. Zich, taddarth, youn thanat, kan shwal taddarthis, mais il a ouin d'idran, adkhad min l'arsh. L'arsh, c'est circonstanciel. C'était des alliances, souvent des alliances de guerre. L'arsh, il se veut dire. Mais la nation, comme quoi on forme une nation commune, c'était le 14 juin 2001. Hachimir, à Khatar, le Dzaïr, c'est d'abord un État, un État pour gérer des affaires administratives. Les frontières étaient artificielles, parce que le Français, le Maroc, Tunis, تحر دكوا مرني عم قراحن سميس يموت سما الجزائر ثنين الثلاثيه ذا ساون تساقي كان قاعد نلهي انج تونس انج مروك هاد الهين كان دونك ثمور ثنين il avait ses frontières artificielles. La Kabylie avait ses frontières naturelles. Donc la Kabylie à Sagathid elle avait existé avant l'Algérie. Algérie
c'était Alger ou le suffixe IE. Tunis, Tunisie. Alger, Algérie. Donc, Français, quand ils ont créé ce territoire, une administration pour ce territoire, algérien, c'était juste une portion. إوا كنا هاد الهنا دينين ثمورة يجير كل بايلي كاني مرة اللي تورك نزيك ثمور ثنسن يانس السوفيكس إي أو هذا راه ساقي وضغط قرنا راه الجزائر ماشي ذي روميين تيدي خدمن يا روميين يدي خدمن لي فرونتيير ناس ذي روميين يسيف كان يسم راه ناس إي أو يا الجي يفقد الجيري بوان فينال من بعد غادي الجزائريين النيا قالنا لي زالجيريان وقالني ما قال الجيغوازي قيم ذو قالني كان يكزدغن دي 8 سنين غادي في مدينة النيا وما كثمور تقبايليا سيزيك إثلا. La nation algérienne, elle n'a jamais existé à Irak. Parce que la conscience, on n'a pas cette conscience qu'on appartient, on n'a pas cette impression qu'on appartient à une nation. À Irak, la nation arabe. C'est les années 80, arabo-islamique. Nous sommes conscients du fait que nous n'appartenons pas à cette nation. Nous ne formons pas un seul peuple avec les Algériens qui se considèrent comme appartenant à une nation algérienne qui est définie dans la Constitution comme arabe et islamique. Alors, on ne forme pas non plus une nation avec ce peuple qui reconnaît l'identité arabe comme son identité et qu'ils veulent nous imposer. On ne forme pas un peuple avec une nation avec ce peuple qui se considère, qui a comme langue arabe et qui a comme une conscience arabe et qui a comme idéologie arabo-islamique. Nous avons nos valeurs. نسى العيوذة في النار نسى ثثلي في النار نسى ثمور في النار نسى غمزروي النار سقمي أولاقي أغرمان citoyen cette notion de nation il faut la prendre au sérieux ونفغالا أن توانهر أم المال هذه لي ونبوكذوذ إساء إزرفان هذه لي وكذوذ ويض ولسايا إزرفان وتمخل ثلاث بايض مخلت كان ذي ثمور تقبايليث ثلاث تقبايليث من ما تقارني وردان هذاك شمني وردان اسمزوالو اسكوا سمزوالو غاد قارن طرف اسكوا سوسين غاد قارن طرف اسكوا سوسيثا غاد قارن طرف يالنا طرف سبحان ما تمديث اسكوا سوسيثا غاس نديرو نطاروميث الا ماذا اسكوا سوسرضان اجني وردان بقبايلين التقبايليث هذه غير تقبايليث ثلاث قماس ذوك غرفاز دي ثمورث ولا ذوك كذرال ولا ما هو يسا تخدم ذا غرفاز تخدم ما هو كذا الزخي تسرف يرنا هذا الناس كواس وصرفان هذا قارن ثارف ثلاثة سوايا اسمنا ماشي ثلاثة سوايا هذا كواس اين النظن الكل تعرف إثورا جاي قبايلين كي جارين فدلنا جارين زمرنا فدلن ثيكلين الجزائر وكذاك زمرنا فدلن ثيكلين ثمورث نسن سامورثني اكو ذي شاركنا مزروي شاركن العيوذات شاركن توثلايث شاركن ذا شو ثني سمخلافن حاشا ثمغليث سرثيث وقاذني معليش زمرنا كملن. Alors une nation c'est ça, une nation elle forme un peuple qui se reconnaît autour de certaines valeurs dont l'histoire, la culture et la langue. وقاذا دياسن زمرنا ذي اذكش منا لا ناسيون ني معنا إلاق أذدونا كنات دو ثلاث إلا قاس تعرف ثلاث ناس قدرنا مزرويني قدرنا كاين دوفان دينا الساقي ماشي ذا نشتاق راه يضرون الساقي قارنين نكون قبايليا إلا كان قدر تعرف سني ديوران يديو بلنسي العربي سعوديت إلا كان قدر الدين ني يدبون سي العربي سعوديت إلا كان قدر لي فالور ني غادا تساوي سي العربي سعوديت لما تسدار اش غنخدم نكوني إبا فدرث ما نون فدرثين كيف نون vous changez d'identité et vous changez de langue. Alors voilà ce qu'on يقبايلين كي غادي يسوثوني بغانا نفدلن تيكلي الجزائر ماشي تيكلي غنفدلني الجزائر هذا شنو فدلن تيكلي كنت نكيتيني ثنيا ثنمير ثنون
زول مرة وقلا وقد ديوسنا ساقو وحملنا راه ديسار نكيني جاني ذا نقارو خاطرشناني دا ديني ضوال نتقارا إيه عينا كي قدنا نركل نكيني وريختي ديال الكاغض دوك أون دغراغ ذا شو يوريغ وريختي تفلاون وريختي تفلانا وريختي في كل قبيليين إيه هاتي دغراغ ستروميث أخاطرش دي ثمور ثفراني ثين الله ولا قول ذو قاذي ماشي ذي قبايلين لان ذي قبايلين بس حسينا راه قبايلي ذا غني نوريثي ستروميث باش تفهمن باش زرن ذا شو يتخمم القبايل ذا شو يتخمم الماك انا بعض اي ما سمحي او انت دغريغ ثورة اولا كي دوريغ ذي الكاغض. Quel bonheur que de clôturer toutes ces interventions pleines de bon sens et de pertinence au sujet de l'actualité politique qui anime particulièrement la scène kabyle. توالي كذا شويه يضرون دي ثمود القبائل الفوت الريفيروندوم وكلش دونك هاد المسايفه نشتاقي. Ce qui se dégage des propos entendus aujourd'hui confirme la détermination du peuple kabyle à faire tourner la roue de l'histoire en sa faveur en ne laissant aucun répit au colonialisme arabo-islamique destructeur. أكن الخدمة كنا نقدش الكل إنسان يسوي غير هاد مسلايا فلاس. Le peuple kabyle peut être fier des acquis politiques capitalisés pour mieux comprendre les défis de l'heure. Il n'est pas faux de dire aujourd'hui que pour les Kabyles, l'indépendance de leur pays n'est plus un tabou, mais un objectif national qu'il faut pacifiquement atteindre. J'insiste sur l'adverbe pacifiquement. Le refrain redondant de l'unité nationale avec lequel le pouvoir colonial algérien nous a, des années durant, berné et anesthésié, est devenu un lointain écho inaudible pour les oreilles d'une grande majorité de mes concitoyennes et concitoyens. Je suis de ceux qui croient en cet idéal d'indépendance de la Kabylie et je milite, comme vous, pour y arriver plutôt tôt que tard. En ce qui me concerne, il n'y a qu'un seul homme qui croit plus que moi à l'indépendance de la Kabylie. Vous l'avez peut-être deviné. De qui il s'agit? Anouan. Il n'y a qu'un seul homme qui croit plus que moi à l'indépendance de la Kabylie. Vous l'avez peut-être deviné. Il s'agit de nul autre que le président du Makanavad, Mesfer Hadmeni. Si j'affirme cette conviction, ce n'est pas pour diminuer de votre engagement ni de votre mérite, mais je suis persuadé que c'est une conviction qui vous habite toutes et tous. Les Kabyles qui adhèrent à la stratégie du MAC, même s'ils ne sont pas structurés au sein des instances organiques du mouvement, sont d'un tempérament combatif duquel ils puisent cette énergie et cette détermination pour affronter la redoutable machine de répression du pouvoir colonial algérien. Ils ont compris que pour gagner un combat, il faut recourir à la force qui se trouve entre les deux oreilles, à l'intelligence, et non à celle qui se trouve au bout de la Kalachnikov ou celle qui se trouve sur un char d'assaut. Nous revendiquons le terrorisme des idées, celui des échanges de langage civilisés, du dialogue et des arguments, et nous condamnons toute violence, même verbale, envers nos adversaires ou même nos ennemis. Le pouvoir algérien se ridiculise et sa dernière ineptie est celle de classer le MAC organisation terroriste car il pense pouvoir
récidiver avec la solution qu'il a utilisée contre les islamistes durant les années 90. Le MAC donne des cauchemars aux vrais décideurs politiques algériens, lesquels sont entrés dans un état psychologique de fabulation, grave au point de voir des fantômes de terroristes kabyles surgir comme une génération spontanée. Que le peuple algérien soit rassuré. Je ne m'adresse pas au pouvoir, je m'adresse au peuple algérien. Sois rassuré, le MAC n'usera jamais de violence envers quiconque, comme le stipulent ses statuts et son expérience de lutte pacifique depuis sa création. Mon message aussi s'adresse aux Kabyles qui croient en cette Algérie, pour leur dire qu'il est de votre responsabilité historique d'éclairer le peuple kabyle par des arguments convaincants relatifs à l'option que vous défendez. Le MAC propose au peuple kabyle l'indépendance. Il la défend avec pédagogie et pragmatisme, mais en aucun cas il ne l'impose aux Kabyles. Il ne peut se substituer au peuple. C'est cette différence d'approche qui nous distingue des autres organisations politiques kabyles qui ne font pas de la volonté du peuple kabyle leur priorité. Pour les jeunes et les non-kabyles, cette journée de la nation kabyle est une date historique, extrêmement importante. C'est le 14 juin 2001 que les citoyens kabyles ont inauguré un processus d'affirmation de notre existence en tant que peuple. C'est ce jour, après la répression par le pouvoir colonial, avec la complicité tacite du peuple algérien, que nous, les Kabyles, avons compris que nous n'avons plus rien à partager avec le reste des habitants de cette Algérie qui nous extermine. Le combat pacifique continue jusqu'à la victoire et merci de m'avoir prêté attention. وسر من ساعة ناير من ساعة سيغرث هسه قديد نسالي قديم Yeah.
تنمرت نون كني الدنيا يتزورا يدرول من ساعة الناي يدرول من ساعة أسيغرث يدرول من ثمور ثقفيليث ساعة إمني ساعة البرلمان يدرول من ثمور ثقفيليث ساعة الجوفرنمون يدرول من ثقفيليث سوالين سيد ثمورة ثفرانين ثمورة ثمقرانين Amzonek Nsamurth, et c'est définitivement la Kabylie est un pays. La Kabylie est désormais un pays. أين لأنه كذيري أغرفس الراويس السيس ذو الراويس أراتي سفدن ماشي ذو نكوني إذا غرف أمزوارو الدونيث إدي كرنو منو ماجي لأنو إذا ذكرن اللي كونديسيون أندراد نفن نكوني يرنا مالغريسا رزانا سالو والحفيسنا راه أرمي بضنا ثمون نتنسن مثل اللي نسن ولاش تمورثي الدونيث يدكر نفس اللي نستو غالدو قفريد ولاش تمورثي الدونيث يدكرن أتروح ثمون ننتس يرزات واعدة ويرزات وين تيغربن عند ثلا لا كونفيكسيون عند ثلا لا فوا عند ثلا لا كونفيكسيون ولاش وين يزمرنا كي ديرو فريد ريال فريد ولاش وين يزمرنا كي يحبس ثمورث قبيلي تكزميس الرئيس. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de cohabiter, de collaborer, malheureusement, les efforts n'ont que les sorохنا يغزر. هسه كذا بسمكتين وزكيا أزكى 14 يونيو 1938 le 13 juin إشفانا الساقي des milliers pour ne pas dire des millions de jeunes kabyles تهجيني من سنة روحنا الجزائر يفسن نسندير ما وين نروح نستكتي وين نروح نسلك واغض لكن زعما نتسرقوا أد نسوثر إزر فننا أد نسوثر ثيل لنا أد نسوثر إيلنا قويلنا مالوريزمون ما ثيدينا كي زداخل البوليد يتفداد وشبوفي مالوريزمون أمورا مقران ذي السن المزيني وروغال انتراري مولا نسن إنغاثن وإذا فوا مهرسان إنغاثن وعذاو إدي سن تجليطي كيقارن نكوني لي زالجيريان نو نسون با دي زالجيريان نوثني زران دا شوثن نكوني نزرا دا شوية لكن تسيوض أتجفض صرصاص ستنكو حالين سلسلاح القراء في المزين نغان ويدي سان 18 سكواسن ثودر ثنسن 12 سكواسن ثودر ثنسن نغان ويدي سان 20 ثودر ثنسن نغان ويدي سان 50 60 ثودر ثنسن خاطر كرند كانت دينين
نكوني نبغى ثيل اللي نبغى نيلي ذي مذانا ونبغى راني لي سداو زاكلو اساكي ذاكي كنت نسمثاي اقران مياقال دار ذاكي اما انا ماشي ذنكوني كان يدي مياقال نار ذاكي امريكان وقفا ساكي مياقالني شيكاغو مياقالني سان فرانسيسكو مياقالني نيويورك مياقالني فيلادلفي اقران كوني ذاكي مونريال دونك مثلا نفس كان فولاونا نكون قلنا نساد مونريال نور لانويد دو سان سي كيباك لانويد دو سان اوتاوا لانويد دو سان مونريال هذا لانويد حسني من سناثفن اريد ان نويد تمورث تروحون افضل دي كيلومتر كنا مانيفيستين يعني يتمورث نو سون جامي سور هذا ولا ري خمنسن ياتنا وين الحبس نازمر حال ما مثلا الشمس حرس ومن ثيور البترول اسكو ثاغ الحنا من الزيت وسمور